Meloki ia maseri pada padakta taulino. Acaki makamase. Acaki mamase. We wata patu. Muranwat tawe mamase kore ko nanay ko makasara. Ha? Jajaga. Desisa na jaji. Melo komite tawe roko-roko kilo mak bicara na eko tari. Cenga ko mewa yada. Matandra luse. Si sambuga. Tapi melo kak palalu kalimanya. Tak dampai kak aku salay. Oko ni mon romance jila salo po realite idi sang ito matapa. Liwa icacana ko kedo salay tau. Betul? Liwa icacana ko masalay sipa na tau. Betul? Tapi utanay ke gare. Tacacamoro sipa jata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nasabab pamasin na po ang Allah Ta'ala padang kamu pa na waring umur upuang sita rupa na pada madising nasabari at utungat tawad ding napabaraka po ng Allah Ta'ala na pada salama rilino salama rahir ramat insyaallah. Salawanan niya mapasalama lor sa labirna nabita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nasri pamasinan niya salamakang akka cira suku ta idi rum tumatapa nasabari mudah-mudahan wad diki pada tama suruga si bawa Nabi ta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar rumilaw pau namolaw wita mita pasawtaw sa dingud daniku. Tapi makwani ro taruadan na puangi mesti ola lalangi. Namo masih di taulinoy melo pasalama ki ko na puelo puangi de gaga jaji. Ya. Makwani ro lalang harus diterima dalam hidup. Angka waktu na tumanyamang, angka waktu na tumasusah. Angka waktu na tumacawa-cawa, angka to waktu na miti way matay. Dan idi bawa makwaro namo Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dalam hidup ini aga je isapa tutuo. Yo kumika tanay mana ki. Aga je tasapay di tuo. Ha? Meloki maga? Meloki salamat lino akhirah insyaallah. Tapi okolino nye, aga tasapa tu makokoy. Ya. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah memberikan bimbingan luar biasa. Di sisi na tumilok baca madicingi akurangi. Nomor sidi, iro akurangi hudan linas. Petunjuk di sini di taulinoy.
Nasaba memang idi taulinoy ang kawatuna na tutak kalupa, ang kawatuna na tutak pasala. Yang bisa meluruskan hidup kita itu Allah melalui Al-Quran dan contoh dari Rasulullah SAW beserta para nabi-nabi mendahulunya. Setiap kehidupan manusia itu tak akan pernah terjadi tanpa ada kejadian sebelumnya, dan pasti ada kejadian yang akan datang. Itu selalu berulang, dan berulang. Cuma pelakunya yang berbeda, kisah yang berbeda, masalah yang berbeda. Tetapi semua itu adalah pembelajaran hidup. Tomo-tomo lebih ke yang kehadir, ia kuat kurangi makadai. Fa'akim wajahaka lidini hanifa. Perintah puange, penguloy alimu okwa agamai, agama magaya, agama mapacingi. Ya. Okutoni kalimay mancaji persola di tengana di umat selengi. Magay. Agama ipatato tapi dia nama pacing agamata. Aga pas sabareng nomor di dia nama pacing atita. Yang kedua dia itu nama pacing akaleta. Cocok mo kajaro? Tapi ya sengalema agama. Ya sengalema agama. Tapi atiye si bau akalangi moromo dia nama pacing moromo marota. Sampai terkadang di saat kita sholat pun terkadang otak hati kita kacau. Tanah mana nih gare? Ya kok kebetulan imange imata cecah. O tanah mana ki di masam pajange, maga papinat dita. Apa cimua? Agar rotaki. Apa mu cecah? Agar nemu cecah. Mega. Selesai di makadai sipakna. Tapi melo kak palalu kalimanya. Tak dampoi kak kosalai. Toma-toma lebih ke kadir. Oko ni mon romanca jilasa lopo realita idi. Sang itu matapa. Liwa icecana ko kedo salai tau. Betul? Liwa icecana ko masalai sipakna tau. Betul? Tapi utanay ke gare. Tacacamoro si Pak Jata. Jalo-jalo tanike. Kaliwa tacacana si Pak Jana tawe. Liwa tacacana ke dosalana tawe. Tapi ini ke dosala tacacamuga. Watap paga. Tawe milay reke na idi lagi masalah. Hah? Makan jaga je si paku bacci tau. Hah? Nah kada tata tu nanti bacci pak napat diki. Ya. Aja mu bacci. Dia tu na merigaga de mewe ada. Asal ada mu bacci. Maka dia made mewe ada. Apa iko wewe ada macam di masali jadi malap di mamako. Cocok nih ga? Ya boy, ini sampai mama ku pak macam memang tok ya. Ustaz Sulaiman mo gaji rumah ceramah roh. Iya mo roh. Deto na balik roh. Iya mo. Oke, pater rugi. Toma-toma lebih ke hadir. Nah, nelora ki iro agama ipatatonge melempue, mapacinge. Di ayat lain makada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ko masing alemu tau matappa, pakanja kita pa musi tongat-tongan na tappa. Ya ko basaugi na si tongat-tongan na baratian kade na tongat-tongan. Ya. Magi pa. Nasaba iya tappa okay po ng Allah Ta'ala sandre. Nyamatogi ilolongan susatogi atari angke puang realita. Tapi kaya mi ditule baca innalillahi ko nakan nakiabala.
Tapi tu lega baca innalillah kuna kana kideceng. Magi dia terbaca. Ti semoga je batongan na innalillah. Anu pole ripuangi. Decengi pole kegai. Pole ko keresota. Ha? Ma pole dia terbaca innalillah ko pole kideceng. Oh pak mitau ki mate. Nah kada iya masaroe ko kan nak kideceng alhamdulillah. Seharusnya tidak kalau boleh depa mulai paleto ritimutta innalillah minimal angke kuat kita maka de sinna yo anya menyemangnya nu poli ripuangi. Tapi kamu rumah ya lupai. Siapa dulu dong? Kamu kerta? Siapa dulu? Iya. Bayangkan. Makanya tomo-tomo lebih kengkadir angka si di perintah boleh rinabita. Iya. Tapalak mati ya gagai. Tapi kira-kira taparati muga. Aga kalimat yang rumah kede Nabi ta hafsus salam. Tebar salam. Ya. Aga di kota der rumah kede Nabi ta tebar salam. Hah? Iya mero kota ta makade iya ko siruntu ka kede ko assalamualaikum. Maka garo. Tapi aga gunana makadeki assalamualaikum tapi mabok makadeki. Miteman itu ya nua. Hafsus salam gasanero. Di saat kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ternyata dek gaga isana okkomi timutta ballari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau idi lari timutta assalamualaikum tapi ternyata isana dek gaga. Maka dia Nabi tak tebar salam. Aga dia salam assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai maka dia Nabi tak salamatul insan fi hifzil lisan. Salah sit di tanra asal makan na tahu narik ko salama boleh rililata. Tule mo. Iya mega mo tahu macam na leseri cek de. Tapi angka mawata na leseri tahu narik ko runtui barita ko HP we. Dia sana mo ni timun na tepe repak liman na. Share. Berita sang tanya dosa. Tunggu mo gaya rumpasa ia boleh kuirisang ija tanna podo aja nedit nunri malebang yero jae dia foto pak tiatu ki ketinggala hafsus salam salama itawe riatita namo manirisa makada iro tawe pasulangi secara psikologi dena wadi dena majapa pinadingin tetapi ko ipakang kay agama realita aga asa berakenge natusan dari pong Allah Ta'ala maga ni pakang kay ragurangi nasaba iya pong Allah Ta'ala sirangang itaw sa barai tapi mawata sa barai mega tahu macam mamako tapi manoko-noko betul ya sak barak koti sampai napo makada cocok itu sak barat tapi ang kaya sebatas kesabaran digaga batasan na sak barak idi mi batasi wi apa di na mulai pereng ko day macay nakada daripada ya ko day ku pasawi ya nalasay berarti paja ko mapas salama ya apa ya kumu pasawi paja kumu malasa tapi kumu pasawi ni ga malasa ha yero tahu deh coba gare tite nabita riwatunna Isra Mi'raj angke maleka emelo patampai batu sininna kapereo ko Taif me patampai bulu aga na pau ajak na
Ya pale kode nulle pamay nga iya ambo na anak na pa. Ya kode nulle pamay nga anak na apo na pa. Itero. Yule gaidi. Bate kurana-rana iru bicara pura upalat okumu termasuk pura wacara masa sebelumnya ya kalima yang kue. Makadaka iya mina pita ika puangi. Aja na tahu ba mo pada makade muli moga. Iko si coba muli moga kui pakwako. Alhamdulillah. Barakat na po ng Allah Ta'ala. Dituro ka panan rilalang magi. Boro saliwang ni. Iya. Magay nasaba ipasandari po ng ilo na po ng Allah Ta'ala. Di na wat di na pancaji po ng Allah Ta'ala si dia sewa-sewa na rikudiga kibunana. Tergantung idi yule gatarime rupa cobaan pun. Alhamdulillah. Ya. Semenjak perjalanan waktu Pak, 2 talu tahu pasalang. Ya. Mak datu tahu deni semeseng huru pu baca kurang. Alhamdulillah wat di mana ni mancaji imang uku kampuna. Ya. 2 talu toni mencaji pimpinan pesantren dari belajar dari titik nol. Ia menanita kurang, pokok meniran penjarai. Ya. Dan bisa kita tanya di mana-mana. Bagaimana mereka hidup. Ya kui di otak aku maka dari penjara tahu itu masalah sifat itu. Pak, mereka podakit dengan jujur. Ya koki penrang pada memang mega makanjak sifat na tena idi. Iya. Okur Pak. Cerita kicek deh. Tete arwa ele ko tak buka goncina mengaji si tengah jus. Aku mungkin gerong. Masem pajak duha tak keruarakan. Senin Kamis tidak pernah putus. Ya. Tahajud. Menghafal Quran. Bergilir jadi imam sholat. Tulemu tersading. Ya. Coba ini. Tama-tama lebih keng kadir. Jadi iro melo ya kuragai mako koe ajak kama sibu ki sapa ijana tawe na jata de tule pacing. Betul tidak? Makanya dalam ajaran agama kita disuruh apa banyak? Istighfar. De toga gunana istighfar 100 sile. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Senepaja astagfirullah. Nah kedayanu tiwan ni manua. Ayasan. Sila lomah kada astagfirullah, astagfirullah maja nang kau tak. Lise otae. Sampai mantagangi istighfar. Ia naru nasusu bicara na kada matu kupura latu baca aku ye melo podayanu. Masalahnya sudah rutinitas astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Tapi kenapa hati pikiran kita tidak mau bersih? Kenapa kita masih sibuk cari kesalahan orang lain? Tapi kita tak sibuk cari kesalahan diri kita. Bagaimana supaya dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita bersih? Ijami kejali melampi umur. Tak dampai kak. Apa maka dia protokol mendengar nasihat. Tapi ya nasihat tanai diupakan aleku. Ya ko tahu ko pakanay mesak majanya wana ya po ko aleku pakanay. Di naga masalah. Idi to mitu maraso ko na tujuy. Ya niga. Jadi ko tersinggung ki idi mitu maleleta deni di ko pakanay. Aleku mato. Lau pauto mi ko yolota. Ya. Asalamakang ito mo to malabiking kadir. Asalamakang ngeri aleta, asalamakang ngeri pada taulino. Dega jepe nakada agamata duribat alaihi muzillah.
Aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Acila kalopo tasi deru patau. Narik kode nama kanja asi sumpungan daripada padana taulino nania dia nama kanja asi sumpungan daripada di pong Allah Ta'ala. Teman-teman lebih yang hadir. Inilah persoalan hidup kita. Kenapa sering bentro, salah paham dan seterusnya? Karena selalu masuk di dalam hati kita sesuatu yang merasa lebih di antara yang lain. Yang kedua, ia isapa itu rilebo na tanayaga. Meloki lolonga pamase. Betul. Meloki lolonga pamasi pole ripong Allah Ta'ala. Pekko cara melo lolonga pamasi ripong Allah Ta'ala nareko beribadah ki dia tu makamase. Tabe. Ini renungan diri saya. Di saat kita beribadah hanya sekedar menjalankan menurut syariat, tapi hati kita masih dinamakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sering lalai. Lalai dari apa? Termasuk lalai mengingat Allah atas nikmat yang diberikan. Bapak Ibu, silangat tu betuangan aku makadaki alhamdulillah, silangat tu betuangan aku makadaki wa syukrillah. Washkurullah. Ya aku makadaki alhamdulillah berarti isanjung mi puangi. Tapi aku makadaki syukur wa syukrillah berarti itarimai sininna papenya mengina reki pongal ta'ala realita. Tanai mana kigare? Tatarima mana moro kada atta. Gaji nasangi di ustaz. Pak dini utu. Pak dini laka. Puratonia tu. Yero jolo. Gaji nasangi di matoni we na pura ko aja tu metta malolo Terima nih tu ata. Cocok nih kan? Jadi ku terima lo mau biasa malolo abala. Mubuno alemu tu matu. Apa? Itu apa namanya mana sa di kemakadete we malolo lada kiwita. Ini merana silalo nanya. Maka masih kiri pong Allah Ta'ala rigo angkana papinyaman na wariki pekko no acarana iro papinyamangi ipalisi ripong Allah Ta'ala. Tanay mana kigari pemang. Magi ro kira-kira pong Allah Ta'ala na riki nyaman mega. Tinigare. Panto. Magi kira-kira na riki pong Allah Ta'ala nyaman mega. Nelore ke sukuruki. Agapi. Yulurnya aja na codo. Aja nak jalo. Makan jak menemu jawab bata tapi dia ni rona sapai. Ampai na reki pongal la ta'ala mega papi nyamang inna aqoina kal kausar na leki papi nyamang mega aga elo na puangi supaya mega nyamamu aja na mega susamu. Betul tidak? Tahu tanah mana ni gari ini? Kega mega nyamata na susata. Apa ngiwani? Kama kiro rahasia. Itu yang namanya kaidah agama dipelajari tak semerta-merta letter-let pak. Mesti baca iro kaidah na maka dia ampai na reki papinya mempuangi mega supaya mega nyamata aja na mega susata. Na ya po ini nyaman na ya reki na masusah mo pa. Cocok nih kah? Weh. Nyamangaga jeta siapa? Angka bola. Angka
moto. Angka motoro. Melo manre angka. Ikotomi cia manre apa angka lasamu. Jadi nih kan. Magi dia temelo mah susah. Memang Pak berat kalimat ini sebenarnya. Tapi okotoni ro iri tetandra sukuru nasi derupa tahu rigau angkana maca pakulu atau susah ni yang nyamangi. Iya itu nama seki pongalatala na reko angka ki makuraga makamase rialena. Risinina pape nyamangi na warengi pongalatala jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan Pak. Ya. Madisiki. Tanya Pak Buran alhamdulillah. Paki gune adi singat apa angka waktu nantu malasa. Tetapi riwat tu malasata paki gune lasata nasaba angka waktu nantu madising atau angka waktu nantu materu. Makanya riwat tu malasata magai. Makanya tu selengalada atau terimela sana si bade. Ia kau tahu malasa nan terimela seri alena. Mandari makada tahu Deji na malasa ko pa kita mata ite jiroy. Apa na tarima la sana meloniaga ko makumi mati darwada na po. Ko makadai pale aja mandani kurangi ni. Ko makadai makasolak mande aja na mandre. Tapi matan ralada tau de na tarime la sana. Sininna kedona lolo dareke. Ba't di mana ngalele? May maksikola na. Milo pide nille. Seperti itu. Tite gare kota malasa na tarima akademi. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Walhamdulillah, Allahu Akbar. Maga tita malasa. Ya. Ya mana ko manala malasi nama dari kiciaca puna mo Pak Jampangi cauto. Desa kadage ge sana cocok. Cocok garubu? Tapi angka tu pura balik kana kada sebenarnya jadu tarima jelas aku ustaz. Ia miampe mak dari kika milu mak ijampang. Oh. Perlu perhatian. Desa nasa kuwe pong ide. Apa ku de tu mak dari ki de jampangi ki. Nah, sangi sigala-gala tak. Oh. Ya na tu. Idi meninon itu. Rahasia kehidupan. Melo ki ia masari pada padakta taulino. Acaki makamase. Acaki mamase. We wata patu muranwat tawe mamase kore ko nanay ko makasara. Ha? Jaga. Desisa na jadi. Melo komite tawe roko-roko kilo mak bicara na iko tari. Cenga ko mewa yada matan raluse. Si sambuga. Pak. Bapak Ibu. Jadi riasanya akamasya ripong alatala makamasya pada tatolino. Kesadaran tertinggi. Kenapa? Kita tak punya apa-apa. Dan kita kita punya keterbatasan. Ya kodeneri sama kamasya pada tatolino angkamatu nangkawatu nakana ko susah. Magai. Ya. Tanay kigare. Tau mabasa nakan na susah. Lamuro nyawa na tayo matitay. De. Tau macingkan na maburo na maseke. Nakan na abala. Neway mo kiro tawe. Magi na de. Ha? Tapahan niro kira-kira. Jadi ia tu agama apa?
neloraki kajitongangi aleta, pikiriki aleta, magai nasabab pong Allah Ta'ala mapacing nelona iya panawad diki siruntu kuangnya kumapaciki lisu. Yeah. Na iya roa pacingannya boleh kualeta. Yeah. Dan itu rahasia di hati kita, Pak. Rahasia di tubuh kita. Denu lete terjemahki, Pak. Magai nasabab dalam kondisi hidup anu gampai rekayasa ko Pak kita taulino, Pak. Ya natu mak baju kurun na mak baju putih natu masaruba mata lulu. Ya. Ya mak janggo cek tu. Mak putih itu nih. Itu kan. Pasti pikirannya orang makanya tahu kanja ya, tahu pacing ya. Di mata manusia. Tapi apakah di mata Allah kita orang bersih? Jadi ini itu non-rui, Pak. Iya, ini non-rui. Makanya kota nei di macam pacingi aleta. Iya. Kenapa di saat kita sudah sholat bukan alhamdulillah dibaca? Tapi kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaik. Magai nasaba rilalanna aleta angkat talu detu lepak kata isi rasa-rasa. Iya. Kegai riwat tu masam pajata sukumoro kedo-kedona. Sidi. Dua sukumoro baca-bacana. Yang ketiga, sukumoro papinat dita. Deto na lalu kiseke. Iya. Makanya kita minta ampun kepada Allah karena memang tidak ada jalan lain yang bisa menerima ampunan dosa kita, hanya Allah. Itu salah satu tanda upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya koyale kaidah umumnya, sesudah kita salam, kenapa kita sesudah istighfar, bertasbih, berzikir, kita berupaya jabat tangan. Karena ya senge papenat di pak. Ya kok kia desa ipau maka da ya ko pura ko tudak 2 telu, 10 2 telu. Aku raga ko je siap dampeng aku na posisi salayang. Apa dia nawa di dega dosa ko tu. Ya. Mana sesifat telu ki anggota mana yasan. Tapi riwat tu mapo silolong bicara tak. Angka je tak pakiro tak na. Tahu enggak? Iya. Orang lalu nih, dia Netanyana lari na bicara lau. Ini teman-teman lebih bikin kan. Iro si pakamase. Cik dipi. Kenapa Rasulullah menyuruh kita menyebarkan salam nasabah angka pisidi. Disuruh lolongan yang agak barakah. Ya. Ya barakai Pak angka syara. Agak syaratna. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Syarat mutlak ko meki lolongan ibarakai pakanjaki je tepat teripuangi. Pakanjaki tahu teripuangi. Pakanjaki pahat teripuangi. Sehingga sininna angkeri aleta mak barakak maneng. Ya. Aga dia sebaraka. Ya. Ia sengi baraka. Anu cek dek masagena. Ya. Anu cek dek masagena. Anu degaga mapesikuah. Ya. Ya ko degaga. Pakwa ni ayah sak dega. Terima ni. Makoto siro toto. Makoto siro pernapatan tuipuangi. Pakwa ni. Macam mapesikuah. Ya puidi de aga pale caran na coban na cennene benenge andai kata umpama misalnya
Maka dai to riolota nigi to puade yerbere kada caranna cobanna cennenne bendingi andai kata umpama misalnya munrina panyile non rui. Deto na kata pawiro. Dena tu lelolo nga baraka ko makwairo. Pa dita pasikwa. Sesekali mi materu. Caranna cobanna cenen nai benenge. Utanay kigare. Biasa ni runtu tau saro pawiro. Aha. Biasa to ni runtu tau pakala na pawiro. Tahu agama na pawiro. Yeah. Tahu dia na lolong baraka. Yeah. Ya moro tak kurim ke mak bengero carana coban nai. Angka ni barakai mak depe itu. Yeah. Barakak na keluargai, barakak na wijawijai, barakak na waramparangi, barakak na keluar. Minggu rupa apa? Iya. Hidup minunrui. Iya. Kok niru kapak deh? Bisa semua aja itu ya. Ya kumalampia kagai. Maromoto engkau cacai. Aga tanrana nasisile na mite jannah. Ya, gili mak bici. Ya, utu sisile mun riase. Tanra itu. Tanra itu tanra. Jadi, 5 menit. Oke, balik kung kamu pacet deh. Teman-teman lebih ke hadir. Magi na orang peki make pae tabe. Hidup ini Pak, apa yang kita ingin cari? Majano ipo makada sinin na isapai puramana ni napitai kipuangi. Cuma terkadang idi mi peromo Pak DI. Iya. Idi mi peromo Pak DI. Iya. Madisiki maromo ialah alasan na dia dipigap dicing. Betul? Contoh. Napai mepat di 3 rok nah. Maka dami meniai laba si kayak baja ye. De si lau mas sapari. Panasa komakwa ni ais. Mondri pina de. Jadi sana katanya, "Mukolo anak kadai, pada kode main nas kada malasa ka." Na deje tu mu malasa. Na iro ya sange parenta puang maka mase ripuange sapa baraka. Justru oko ni tupita. Baraka nareko wat ditalolonga baraka nareko kami nampulai susai na tulemo pamaringara ripuangi. Iya. Bapak Ibu. Nah ya apa norma dari mamatan. Kalalo to sapa mi alasan na malasa. Sapa mi alasan na malasa Pak Tielau. Ya. Macam-macam. Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, Kang Irod idi tuo Pak. Kende dia monro nyamenge. Hah? Kende monro nyamenge? Oko idi. Ya apa tu tahu sih sama kade oko tahu Iya. Nyama bicara mi itu. Iya. Tapi nyama tongangi oko aleta. Nigar rasakan nyamange atie. Peko carana namanya mengatie. Asikiriki. Jadi akong katau masikirina sangalena na tarsi sigaru-garu mo papa benadina de pa nak baraka sikirina. De pa nakande sikirina. Makanya itu sikiri Pak PDI baca PD pada kolabuki. Pada ko tambah dia naga irasa rilalan na tutungan tak selainnya hanya mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang nikmat Pak. Ya.
Merumuk deh ni sedingin nih baca si ratu si sabu. Kopolenya mang. Tapi kopole susah nape 10 nasahi tapasak ding. Ya. Makanya Pak tabe dia kupanuki ya ko masih kiriki dia na merigage ireking. Tapi aku raga ki aja na rekengnya tala ukuran. Apa ya ko rekengnya mi tala ukuran dia ta sikiri maringerami. Ya ko masih kiri tawe Pak dekna ati menima bicara si bapuangi. Ibicara mana ni wadinge ibicara. Dia na lepaka ngilila. Masikir itawe pa. Nare ko dule ni palari ro agagaro realita insyaallah. Terasakan itu nikmatnya namanya hidup. Apa tisan ni pak bunganna. Tisan ni pak bunganna. Itu teman-teman lebih kadir. Jadi makanya dalam beragama ini banyak hal yang harus kita pelajari. Tabe deku pak guru ki mega tu ustaz purana meleki bimbingan dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah dari setiap ilmu yang kita sudah dapatkan, jangan sekedar jadikan cerita, tapi jadikan sebuah amalan. Jadikan sebuah amalan. Ya. Lupa ibu. Apa ikutannya itu idi melu pigo ya roti sengero. Yakin. Dia tu le rasakan ibarakak nampak disengang. Dia tu le rasakan ibarakak na daleta. Dan seterusnya dan seterusnya. Apa itu ko pikisan ripong Allah Ta'ala menesah. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya ko angka ki pada makanja tepat tahu tari pong Allah Ta'ala nawariki pong Allah Ta'ala lalang alumuang. Jadi itu dia tutungangi pa barakatna tutungangi alumuang. Ya ko pak kita mata maka dari mana teh mustahil. Tapi ternyata di mata Allah tidak ada kata mustahil. Justru terkadang anu dene bayangka pole ne ya pole. Pokon itu monro barakai ko makan dia tepai ripong Allah Ta'ala. Teman-teman lebih ke kadir perjalanan safari kita. Utara kesiagan ni dia nata reking. Tulo bawa meni. Sila dan reking. Karena ini sudah tahun ke lebih ni 20 karena setahuku saya 2004. Ya. Saya mulai tahun 2004. Saya mulai. Ya. Paus Made Ukalpi terpertama deh. Ya. Dah suruh nak aja. Artinya perjalanan waktu ini megani sila surat taloyolo, megani guru tak loyolo, megani tomato taloyolo, loki mai dibaca Fatihah. Untuk diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, untuk keluarga besar kita, termasuk para guru-guru kita, sahabat teman kita yang sudah mendahului. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, tercatat sebagai penghuni surga insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih. Mohon beribu maaf kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau ada benar, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk permohonan maaf dari sekian informasi yang sampai mungkin di telinga kita yang tidak menyenangkan. Serahkan kembali kepada Allah. Nanti Allah yang mengetahui dan membalas semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak usah kita berpikir apa terhadap orang lain. Karena perilaku orang lain bukan kita yang bertanggungjawabkan. Tapi kita pertanggungjawabkan diri kita, mampu ke kita, mensucikan hati, mensucikan pikiran, menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Sehingga hidup ini bisa terasa nikmatnya. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma dakhil jannah bi syafaatil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.